Le churn san bavir chur le taobh an Chairice ha Peile Ard Mhacha inis deireadh an Gréibh Glob agus a réad chaunté an amíocht. An deir seachtaine beagse chuig an ferns Raholas chaunté réan na Cluiche an amíocht Clann Éireann an fern dernach le stop a chur na rúthir. Cwch pub as Leathcheannais. Mach darmat anach a Montráilteachta an clé Leathcheannais seo brec le réalta. We Clann Éireann an Craobh fiche a héan, Buaicphointí restaurant léneo sa gantran. Twas é ónmol Halland a gúil. Tá Barry the Cambridge ar ngear listed de imrón na blian na náisiúnta as conne súlamacht a Conor Turbot na tosathe. Tá an Éireann-1 isteach an áit Bryce Kelly sa lína rán chúil don na Raonaithe neo, as by Paul Hughes agus Aaron O'Neill a gimmert na tosathe. An ómás na Chéile Finnegan, Neil Ganzi a cúideag a chahabh acha im líana. Teach an cín an teanis. Kieran, what is that? Cwnal Shelvinish, Clann Éireann. Ali into Jenning and Lachul Lor, so on Chancenish, a Jack Connan, Corahara Traston, Cluiche on Jess, and Jennifer Padna Porca. Connan Trash Suckle, she's one is Farrach, and what a rashnish in the rain. Queen of Bint Sheer or Wushid, the Ochgrieve Dig, nothing but in the Yekele, Mostert, Omlanachach. Níl an éonúdach seall, minic i d'irt réag tá sé fíor. Rinne teach trast an teanis. An lán tosach. Cwnio si teilmh go dig mé an deis, an rudí tarn siar an teanis. An Peile Ard Mhacha Oisin O'Neill, an rúthraigh Oisin O'Neill, tá Éireann Ghéirigh cha sé sin bhóla tá sé búlta go Halland aige. An scóraigh Oisin O'Neill. Colin Coolbar a chattamach, Chinny Henry Noah a shot or no. Agus céig nar thosa siad róbá tá rinne has treis socrú síos go maith an teanis. Oisin O'Neill fu sé cúlín de so Éireann Ghéir níos luha tá sé sin an tíbheile agus tá sé ar báir chumá. Ó scóíonntaach fáintige. Clann Éireann teachta ríisinis agus Passing a Garra shot, kick veog. Cwnio si deg, go dig mai Jesh. To the Jack Conlon. Os a cruach le glúis at ias níos lúhag, so si sin búlta go deisige chumá. Clann Éireann ar chun cín. Kick amach. Sin O'Neill Mr. Gazette. Rúthar íontach an trot. Tiernan Kelly. Búlta Ryan Seachag sang dústan treistal fad na park and isúil si dan cruach nó. Botúil genta sin. Tá seantra góil das an tábhaid a gólbára. Deireadh Adam Kelly chatteach. Well, bhealach bucheart nach gách an gúiltan isteach ach. Cúpla botúil genta sábhaid ídach ag go gólbára ach sin Adam Kelly san áid cheart. Nis sem na Raonaithe an teachta rais shot tá fear hóta dómh. Fragart to score the good change to the Éireann-1. So she shouldn't put the high, touchy put her trust on 300 goal, Calla Erbointe. On Vlock al Genta. Nish, Jesher Vrehunsi. Kecha Tog to Vrehunsi in Chen. I'm not talking on Talon, Agus Mastoil. Can't have us a court has spawned for Ryan Owens. Well, Schnekenal, thank no Decca, a glyph of rugby. Agus cheapang main tális, mar sponsor Corta Doho, go Devon Corta Do, by Sharon Tíomhlíne. No, be cad go teachta rais. Clann Éireann is méidín sin chud cín an cúil sin ná riadú tá idir na fórne ag trá seo. Tá Oscar Djinta imar gorta me sé sásta le cólín Bay, Barry McCambridge sásta le cólín Lenny Kittóg. Agus inis ceire cólín idir na fórne. Tás deas an seasta spás. Si de gaibrú fanna siad go méid deis, well, inig géir a sin búlta ag Aaron O'Neill, iar a túl bhíonach a sin as iar a tíntach ag Aaron O'Neill. Raonaithe chatteríte sin bháin Raonaithe ní bheith deir lot the Jamie Clark.
And bhíoh an chur maithagan ar enn sin tabla hen, tá sé níos as de bheith runad. An scill ige fós mar ecin sibh. Leis an gitó gillan fíor géirí Jimmy Clark agus ní don géad úr Colleen Allen ta scóirilta ige do rinne na Croise. Seo an chance inis. Donníl blocal idir Jenny Conor Turbot. An vertigo imrin siad Ard Mhacha an tá siad an áí chéile agus an scill cosanta bunúsach sin genta th bórí Turbot an sin. An shot fós an cúltin idir na fórne. Seachas sin, siad gobar rob. An rúthir tucha her eye. To John McGee, an rúthir John McGee, Jessica Bidard, a benne cúlin an ára chuis meastú. An cantan builta that's actually builta har a trastan in Conor Turbot. Tá ná dó ghearnach séid says an taxin denta ag Clann Éireann an seo. Don't need to say anything about Crossmaglen. We know what they're all about, how long they've been doing it, the experience that they have. They're going for 3 in a row. We knew it would come down to the last 15 or 20 minutes, and so it did. And like any of these games, you have to prepare well, you have to go out and execute your game plan, you need a wee bit of luck, all those things, but look, we're just delighted to get the job done and get into the final. They were obviously putting the pressure on the last 5-10 minutes, pumping the ball inside, so we had to deal with that. But I think it came down to a really strong team ethic that we brought today, and everybody worked well for each other and worked hard for each other, and I suppose that was what we wanted to bring today.